Godine 1976. u četvrtfinalu Kupa evropskih prvaka susreli su se u Splitu Hajduk i prvak nizozemske PSV Eindhoven. Sjajna generacija predvođena Jerkovićem, Buljanom, Šurjakom, Peruzovićem, Žungulom, Mužinićem, Rožićem u izuzetno dinamičnoj i uzbudljivoj utakmici pobjedila je sa 2:0 golovima Mijača i Šurjaka. Bilo je to još jedno blistavo izdanje tima koji je vodio Tomislav Ivić, najtrofejniji trener u povijesti Hajduka. To se isto dogodilo i 2 godine ranije kada je u istom kupu kod Plinare gostovao Saint-Étienne. Hajduk je i ovoga puta bio bolji i sa 4:1 ispratio francuskog prvaka. Šurjak će mu vjerovatno na desnu stranu dodati tu loptu i udarac prema golu, gol. 1:0. Još jednom pogledajte. Strahovita bomba. Bravo Jerkoviću. Predsjednik Međunarodne komisije Nogometnog saveza Jugoslavije, Čanfifa, opasno i gol. Reveli, pogledajte. Uz samu gredu izgledala je kao da neće doći. Francuzi upiru snage da ga sustignu. Kakav prekršaj, šansa za Hajduk. Da li će biti gol? Goditak. Fantastično, Žungul. Pogledajte još jednom. Šurjak je to zaslužan fantastično, ali i Žungul koji se našao na pravom mjestu. Šurjak još u napadu, šansa za Hajduk, velika šansa. Šurjak, šta će biti? Još jedna šansa, gol. Jerković, fenomenalno. Šurjak, pametno, zaustavio se. Sada Jerkovića koji nepogrešivo, vidite, tuče u gol. Jerković 3:1. Evo još jedna šansa, velika šansa, gol, 4:1. Mijač, 4:1 Mijač, kako ljublje, pogledajte još jednom. Ovaj je pokušao rukom da ga zaustavi.